Pope Francis ni wathumu wa umundi Vatican Square chathikila kithigitwe ni makilima enendi vamwe na atongoi kivathukanyo kunengane ndaiya cia muthia maiwete kana Pope anaimo Stalin wambe kuimia umwe na mugo. Pope Francis oseleile mwanya huu mwakani wa 2015 kuma kula kui Pope Benedict we 16 utitana wake kutia uyavala withitwe mwanya no miaka 12 Church. Misa yimwanya ya kumaze mutongwe mwene wa kanisa wa Katoliki ndi yonde murutia za muthe Pope Francis ni atoiwo munde kanisa ni mwene wa St. Peter Square hela yi Vatican esanduku yimwanya na ikuite mwi wa Pope ni sauvitwi novo wa kawaida ondu wenda na kumbi wa chuma muthemba wa zinc nikenda kuyikunika niyonekie ya kuwa na kwetu alutali ni ahume 14 alamekire suti nzio na sienu muthemba wa gloves mokoni Isio kaingi kwilirwe vuku muthemba wa Biblia kuna nyandeto ya Ngai hila onanya ikasia akristoni. Brethren, let us acknowledge our sins and prepare ourselves to celebrate these sacred mysteries. Misa inela yevikire ni makilima ati imandini ya kikatoliki nitoiwe ni Cardinal Giovanni Battista ola nthini wotovani wake umweti Pope Tamundu unendete ukwarania andu na vala onekala ayasia andu mailite akaki yao inditi ukuta nditila wonekie ta ukunengana kula kwe president wa nthi ya America ola evikite cha thini chu Donald Trump kumanwa na maundu maingi ala maende kuma osotongwe wa nthi isu ya America na hula ni umwe kati wa ni ala mevikite. We are enlightened and guided by the passage of the gospel in which the very voice of Christ resounded, asking the first of the apostles, Peter, do you love me more than these? Peter's answer was prompt and sincere. Lord, you know everything. You know that I love you. Itina wa misa hii kuthela mwi wake ni wosi wengi na kukua na ngali kutoa wavala wailite uthiumuwa vala kuana na valona wendi wake ula unatwika na tawonenganite miaka 3 mithelu ula unanenganiwe kuma Vatican wandikitwe matuku 29 mwi wa thanthatu mwaka wa 2022 ni waweti kana matuku make ewa maende na uthengia makuma nthi na wendi wake ni kana saitha atevo enda uthi kwa uvathuka na vala alama motongo isie mathiumu itwe nawe enda uthiumu wa kanisa ni wa St. Maria Maggiore ila yembasirika vala enendi aingi meungamite nziani kumunenga ndaiya ya mwiso kavina nekala muyusu wende na uthami wavo otondo wawetie atonguyane kumanthi sikivuthukanio yivo America, Kenya, France, Gabon, Germany na Poland ondu muna premisa wa Britain na New Zealand kati wa angine mevikiti cha thini ki itina wa mwi wa Pope kuvika kanisa ni wa St. Maria Maggiore ila yebasilika otondu wendegethetie ni wathi kwake mbithini ta kawaida ya kithio cha kanisa ya Katoliki uunguo sisi wa Cardinal Kelvin Farrell ulani weka melengo kwena na luka ya nthi isu ile maanisha ta mwandiki na mwi wa kinandu kuma ofisini wa Pope na ula kwena na mio ya kikatoliki ni huwa ilite ukwati ya maundu o the makanisa o mpaka ila kusa kwa Pope ngi mweu Joseph Githengeli vote vlingi wa Mavo Mutongoi TV.